Rahmanirrahim. Ana chiqarib yuboring, mana chiqarib yuboringlar. Chiqarib yuboringlar. Boshqa odam kirgizdirmang mana. Alhamdulillah. Oldinglarni chiqarib yuboringlar. Mana to'sib turibmiz. Mana alhamdulillah. Almash, bemalol, hojonalar mana. Alhamdulillah. Hojonalarimiz bu go'zal paytda boshqa qo'ya duolarni qilib hojonalar almashib chiroyli bo'lib mana to'sib turibmiz orqada inshaalloh karim. Allohim mehribon zot. Mana alhamdulillah. Alhamdulillah mana alhamdulillah mana onalarimizni hammalarini Allohim baytda ushlashlikka baxtiga muyassar qilyapti mana alhamdulillah. Ya Rabbi. Allohim mana. Alhamdulillah. Almash va hojonalar o'zimiz. Begonasi yo'q. Almash bemalol. O'tib. Almash. Hojbon. Ana alhamdulillah. Bo'ldi. O'zi almash mana usha so'radi ana. Alhamdulillah. Allohimga hamdlar bo'lsin. Ha, hozir ushlaydi, to'xtang, hozir erkak ayollar ushlayapti. Mana kim bosh qo'ymadi? Almash mana. Ana hojolar almash. Boshdan qo'yib, Sabr, niso. Mana alhamdulillah. Allohimga hamd bo'lsin mana. Juda chiroyli ushlashi mana, hammalari mana. Muborak baytga muborak qo'llarini tekkizdirib mana alhamdulillah. Ya Rabbi. Ana alhamdulillah. Allohimga hamd bo'lsin. Ya Rabbi, shunchalik chiroyli siylab qo'ygan, yo'llarini go'zal qilib qo'ygan Allohsan. Ya Rabbi. Allohim chiroyliksan, mehribonsan. Ana mazza qilib aylanish mana. Ya Rabbi. Allohimga hamd bo'lsin. Alhamdulillah. Ya Rabbi, bu qilgan duolarini ijobatsiz qo'ymagin bu onalarimizni. Allohim, chiroyligim, mehribonsan. Allohim, mana mazza qilishi mana. Xudoyimga hamdlar bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat durudlar bo'lsin. Amin. Allohim. Amin. Allah. Chiqarib yuboringlar, chiqaydiganlar chiqarib yuboringlar. O'sha yerga ham egallanglar yeyilib. Mana. Alhamdulillah. Almashmi? Alhamdulillah. Qayta. Ko'ngillar bo'lsin. Mazza qilinglar inshaalloh. Ko'ngillaringni yey, qo'shatinglar, kelinglar. Mana alhamdulillah. Mana alhamdulillah. Alhamdulillah. Alloh razı olsun. Salomat bo'linglar. Men o'rnim deb. Mana alhamdulillah. Mana hojonalar mana alhamdulillah. Allohimga hamd bo'lsin mana. Mazza qilib Bag'dod umra karvoni bu paytda bir burchagini zabt etishdi mana inshaalloh. Ha, hozir sabrli o'tiring. O'sha qamatamiz. Duo qilinglar. Mana. Ketdimi rukun yomonlik ochyapman a? Ana. Kelinglar. Ana. Ana alhamdulillah. 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 Çık. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana hocalar. Cennetlerimden joy verdiniz. Baş koyuyla başla. Ana alhamdulillah. Alhamdulillah.
Hamdlar olsun. Cennetleringde cennet. Cennetleringde Allah keliler. Rüknü yamanını işlep çıketiler. Rüknü yamanını baş koyup keliler. Rüknü tekeler. Keliler. Üçtekeller çıkıyorsa seken. Çıkıyorlar. Üçtekeller çıkıyorsa seken. Üçtekeller çıkıyorsa. Üçtekeller çıkıyorsa. Geliler, işler mi? Geliler. Allah'a hamd olsun. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun.